ka sob je phang ke pini dak chingwa ke jununde na sike pachun je phang isia committee sengo hala so committee banke XMP joint officer dolo president Horen Singh Besar dolo XMLA Mansing officer dolo সংসদ se akon president MLA kaki Haidop Singh Telong sar dolo laso logot civil body ali dar akon phang pompe isia committee seng pe hala phang so problem state government pe central government lo kiching kita ne pachun je hala so committee teng ben la pe chunji sidin kelo basilan sidilam ting to nilo karo Chandrajut alami ke chairman la pensia sama ke da membalo alami kulwango karyango ta apola pen masuk karjiri sobarbar tu bibolna mitinda dulu la pasya hala so report kosong si kelima kosong si mana hala so report bang la so development border development tu risi la so mu mapakna mai la pensi tu ni sini ba bangala para pe hello apo agreement na sign lo abara blokan ke hula Guwahati lapen ke Pukarjara blok lapen hukuan ke kace kroi sila tumke uministan lo GPL lo tumke he karbian lo part ban ke itum karbian to mas council pen ke kroi kre ethe karbian dake nam bachi lo we got 1951 land belong to under karbian to mas council ito pawan ban ke lage karbian to mas council situ as nona chief minister la pudago lage karbian lo autonomous council decision is the final decision konak samang lo sipu lage la se karbian lo autonomous council lo sorta ni mithan ki dekte de bahasa ni to time and again sa ni repeat lo karbian lo autonomous council ta CM EM MLA MP tum that elected tum dale je pe kate ni tuma decision ke agency ka pipe block hai sida collective opinion जो से कलेक्टिव ओपिनियन पे सॉल्यूशन जो सिद्धो पुलंते लाबांके चेक्रोई स्टार पुलंते इतुम हाउसम से चेक्रोई पुलंते लके डिस्कशन में से चेक्रोई पुलंते 100% ना चेक्रोई तो किबा लके नितुम जेना डिसीजन लगे कार्बोना तो नमस काउंसिल पे के नितुम लगे एजेंसी से पिपे ला क्लियर स्टेप नंबर 2 बंके जो सी ला और पॉलिटिकल पार्टी के दौरान बॉर्डर के दो तो मानिंग के हैं दो पुलंते कचिंग वाइजिंग साइपेन lapen ke student organization social organization civil organization intellectual tumyong se proposal wan lo pulong de laban ke ni tumta ke kroi kre de jithanga da lam dabe ethe karbono autonomous council ke dictatorship government ke li lage discussion ben si lage jara solution da banji la se kaching wa jing sai kan si lage solution si la si hola po padan ke block the pig hola po Guwahati long da ke thomthi pho ba block ke tane lo ko na abu tanje ko yem lo la tum man ke la tum mak da sign lo Meghalaya chief minister pen Assam chief minister sign lo sa karbiang lo part block on block to issue bang ke la bang ke give and take a police bang ke nanda chekro jungela lai wala ma ke lo ko नहीं है इसी बात बोलते थे कहना तुम हारो की बात लो रात में जिंदगी नहीं पर बांग्ला सीखते डांगो फिर असल मीटिंग जो मॉडल मीटिंग जो होता है तो सामने के मिसाल मैं दिन तो दुनिया पर और किसी ने डॉक्टर करो ना तो किसी था बहुत मुसल को इधर सामने पर आते हैं बोलते ये तो मुझे मारे की बात है इसी में ये लोकल सियासत पूरा kalau itu bangga nasab dulu lagi, aku itu boleh ekspor dulu bangga dulu, bangga dulu ambil. Tapi border dispute bangga itu kan itu dispute bangga kau nak kan ya? Mana orang kalau nak kalian dulu, misalnya dulu, orang solo dulu, nak itu bangku, semua tu nak lemoni. Lalu nak pakai nak aku kerja atau pakai uang dah itu aku itu sini lo ini बिल्कुल independent lapan pre-partition and post-partition lapan itu ada itu loh sadulah saat discovered kosong bah lalu kita aktifnya begini kalau sudah kosong itu kamu apa ini Bengal kita itu, Bengal kami India loh. Gaya tu itu ini nak. Jadi orang perkot itu punya macam, bukan bodoh lelo,
là nó ý là nó thì nó India nó phải đâu là cái kháng nó cái hoàn toàn là cái để chúng tôi ăn đó một independent là someone thì ở đây cái nước below đó là ada cái là cái independent là phát thì kalau kita orang dapat kecilong no itu bangga kesini no lah saya cuma dengar itu dia pakai buku mereka lah contohnya di negeri boleh fight kosan boleh di satu itu bukan di kita di kita putih itu not ini dulu karena akai peci belum tapi itu penting lagi no bakal soal bang sensor itu kosin pelan nak kita kan soal lagi kosan dia kan kehima là itu sih mana, dari kerja mereka begitu. Tapi nolak kan nak, ini meeting kan, makanya kalau orang pasti pada kan loh. Itu sekolah juga nak. Kita sekolah udah lakukan loh. Lah, kunci itu notification. Kunci kontrol itu udah hima. Harus aku boleh punah. Aku ditinggal di accept. Kalau pakai ke dalam aku ini. That's all right. Ini bang itu didikan nak. Lai sampai kena kontrol. Itu dia parti nggak tambah tak kali, kita dah kali. Dan jika orang hamil sama itu cukup lagi. Lama solat apa makin. Not saya tu kata dia kan ko. Dia tak proper lama. Pada di itu government dia apa betul. Jadi apa all party punya meeting atau itu dekor report lalu isi ada berada membuat report of para discussion asal government with very state itu pejabat lain. Macam kita tinggi loh, jadi itu kan yang loh out kalau parti itu apa? Cuma kita lain tu, nanti kita meeting proses gula itu apa jadi? Sampai orang India, sampai orang Asam, lalu ada kita kan. Lakukan seperti itu dulu. Apa lakukan kerana aku tidak mesti. Mula kita soal kerana kan aku lagi. Wangku. Non kandu ni macam mana? Kalau sama sini loh. বিজু হাজৰিকা নেতৃত্বত কমিটি আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ আমৰেং কনষ্টেঞ্চিয়ৰ MEC মাননীয়া ইৰিনা তেৰাংপি কাৰ্যবাহী সদস্য তেখেত সদস্য হয় সেই কমিটি আৰু লগতে সোচেং কনষ্টেঞ্চি আমাৰ ইলেক্টেড MEC আমাৰ হেডচিং ৰংফাৰ আৰু লগতে চিংথং কনষ্টেঞ্চি MEC অভিজিত ক্ৰ আৰু আমৰি কনষ্টেঞ্চি দিয়াফিং মাছলাই তেওঁলোকৰ চাৰিজন আমাৰ কাৰ্বি আংলং পৰা সদস্য আছে তেওঁলোকৰ যিটো কমিটি বিজু হাজৰিকা নেতৃত্বত যিটো কমিটি মন্ত্ৰী তেখেতসকলৰ যিটো আলাপ আলোচনাৰ মাজত সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে বুলি আমি আজি কমিটিটো অনুমোদন দিয়া হৈছে। আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি ৰাজনীতিক দল আছে, কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি ছাত্ৰ সংগঠন আছে, কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি বুদ্ধিজীৱী আছে, তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হ'ব লাগিব। আৰু ইণ্টাৰষ্টেটৰ বৰ্ডাৰৰ মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড সেই সমস্যাবিলাকৰ যিটো আমাৰ বৰ্ডাৰ সমস্যা, সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে। সেই কমিটিটো হ'ব বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন ভিজিলেন্স কমিটি গঠন কৰা হৈছে। আৰু সেই কমিটিটো সকলো ৰাজনীতি তাত যিবিলাকৰ বৰ্ডাৰ বাসিন্দা, স্থানীয় বাসিন্দা, তেওঁলোকৰ পৰা সদস্যবিলাকক ল'ব। আৰু সেই সদস্যবিলাকৰ সেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত যে এটা লোকেল যিবিলাকৰ এৰিয়াবিলাকৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত সেইবিলাকৰ বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন ভিজিলেন্স কমিটিয়ে সেইটো তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিব। আলাপ আলোচনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেইটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, জনোৱা হ'ব। সেইমতে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ লগত যি সহায়িতা কৰিব লাগে আমি সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিম বুলি আজি সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। Through political dialogue, through negotiation,
lapang soba alang tum strategi bonai pe alang tum ba apang po apani pin itong an hotel organization puno mana hotel organization puno Iltum akaprek asayang deng kali akaprek agenda kali Meghalaya State pen Karbi Anglong Interstate boundary puthak ahoya dui puthak lapen ke Nagaland lapen ke interdistrict ahoya dui puthak sinilum chingwai chingsailo lapen da ke bangke political party Karbi Anglong ke doan lapen student organization ke doan lapen civil organization ke doan lapen ke dak intellectual ke doan lapen ke abarim IMP Dr. Jointo Rongpi pen chenglok Dr. Mansing Rongpi MLA abarim pen chenglok penan song ke doan pen chingwai chingsai si je nitum pinie bangke rai ponlo je dak Assam government pen ki thik pona committee Pijus Hajurika laso ahoya dui laso kapichunji pa committee bangke deng ponlo la pen chingki si thanang po pen si pichun nang po Ilitum amandu ke 1951 pen ilitum bangke Government of India notified boundary do la pen ke natural boundary do ulahaya teng pen si ni to bangke aduya hay puthake hula so teng pen si long nangji pusipini cherai lo la pen ke chekroisar lo la so teng pen si chingki che than pen si la so dang ke parliament solution bangke hula 1951 la pen 1969 Meghalaya State Reorganization la pen ke full-fledged state ki pia hot 1971 Meghalaya State tumphan ki pia teng pen nil tumphan Survey of India laso ke hokpon 10,434 square kilometer along le laso bangke laso teng si thot nangi pusi cherai pon lo la pen chingwai chingsai pen si laso alam ki bangke pijut nang po pusi nil tum bangke budi suri chivik lo la pen non suluk sudak dak Meghalaya long dak langhem pipen chenglok khandulia long la khasia tum ba jointia tum bang pen inut bahini tum phan apran karnu je phan si alang tum abudi kangli men ke claim je phan ka boria abang pubang phia tum phan da pini tum house pen condemn pon lo la pen la son ke claim kle dia je phan munon phila son asai deng kapa vida je phan ni tum je dak border Vigilance Committee punil tum pinie pene hok ponon tum thik bonlo hodak local tum sidopo ada local tum bensi jara birta pena nang pelepo la soteng mesin tum ka pichunji phan ni tum bori pon po pusin tum pinie bangke dak sayang dem ke riponlo la benche kroisar pensi la sodang pet ke pindi bangke La cosa hala sa boka